Shalom. Anope. Horas dihita saluhutna. Horas dihita saluhutna. Horas dihita saluhutna paparan ni Lohoraja. Horas. Mauliate. Kamado pasatokku mauliate tuna dua-dua penasehat Parsadan Sialoho dohot boruna tarlu mobi tamado pasaton nami mauliate tuna dua-dua nami paparan ni opui opun namar sanga pi paparan ni silai sabungan siat tukir raja sahak tu tabun raja mauliate ma di haroromu bapa tadado ipatu dua mudo hita sisa dalas niroha di tikion mauliate saulat naik hupasahat tu alak bapai sian tukir raja sahat tu tambun raja tarlu mobi mauliate mamusia dohonokku tu sude paparan ni Lohoraja nadong di ingananon perlu pa botohonok kusawotik sejarah ni Parsadan Lohoraja sejabotabegon Abang Apa Marado ketua Dewan Penasehat unga sian 5 tahun na lewat disuruhon au asa olo manguluhon punguanon alai hudok ahama hudok tu ketuai dang bagi aku ya bang nikudo dang waktu na DP au gabe pelayan di Sihaloho nabuluni ido hatakku alai dakku boto boha lobini abangon pakatayon na dok na tua-tua sian guru sodung dangun akhirna isuru maau asa hujalo tugas pelayanan jadi mauliate mamusia dohonokku tu ketua guru sodung dangon nama ngutus sau tu Dewan Penasehat perlu demo siapa buat honokku bahwa Parsadan Lohoraja sejada botabek berkiblat 100% ke Tumaras saulak naihu pabotohon bahwa Parsadanon berkiblat 100% ke Tumaras jadi molo adong hata sumisik iluar madok manang adong manukun di hita na adong di sonon asa takas pabuahamu bahwa hita berkiblat ke Tumaras hita marojahan Tumaras kunang adong sukut-sukut di dongata naso adong di tempaton baru madok moliate dau tua manguda Dewan Penasehat ketua pengarah penasehat di Punguan Sialoho Jabodetabek amanguda apa melintan Sihaloho Piga-piga hari na lewat dua hari kita pajupang amang muda jala au madok mauliate do tu amang muda di hari dia mu setiap ku telepon pajupang johita amang muda asa tuturi au amang muda dakka menolak jala langsung siap ide kita jupang nyoma sebetulnya sihol ni roha di hita Sihaloho
Dan boy dipabuni bahwa sihol ni roha si haloho Jabotabek naing sada hita sudina. Rohoa mengudaniku, saya tahu Bapak Uda ini baru selesai ada tugas gereja hari ini tadi pagi. Yang tadinya harusnya beliau ini tidak bisa hadir karena ada pelepasan sintua kalau tidak salah. Tapi dia usahakan datang karena memang cintanya terhadap si haloho. Sekali lagi terima kasih Bapak Uda. Kemudian kalau dilihat kondisi sekarang, begitu meriahnya pesta ini, di luar ekspektasi saya. Dengan singkatnya waktu dari deklarasi, persiapan panitia, bisa semeriah ini. Sungguh luar biasa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa seluruh kita si haloho Jabodetabek sudah rindu akan pertemuan seperti ini. Saya terakhir ikut Bonataun si haloho Jabodetabek kalau tidak salah di Maria Convention Center. Itulah terakhir kita bisa bersuka cita bersama. Setelah itu, inilah yang saya lihat yang begitu meriah karena satu keinginan, satu kerinduan, satu sama lain. Tuna mangihut, marpangidoa naung. Jangan hanya meriah saat ini saja. Jangan hanya meriah saat ini saja. Maka dari itu saya memohon kepada seluruh jajaran pengurus Parsadan yang tadi sudah dilantik oleh penasehat. Memohon supaya kita kerja keras. Kita sudah ditunjuk sebagai pelayan di si haloho ini. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Dan pada kesempatan ini juga saya memohon kepada seluruh ruas si haloho yang ada di tempat ini maupun yang belum di tempat ini, supaya menjalin komunikasi satu sama lain. Kita si haloho ini adalah satu. Husukku majohita sude. Sada dohita si haloho Jabotabekon. Sada. Gudang naso mangalusin. Sada dohita si haloho Jabodetabekon. Sada. Molosongoni jongjong majohita sude. Jongjong kita salut. Jongjong kita salut. Jongjong sude. Amang inang. Tanpa kecuali satu pun. Marsido pak dopa kam mahita. Hubangido asa marsido pak dopa kam mahita. Berek kamu tuh siap birang. Jongjok kita sudah marsido pak dopa. Si haloho dohita. Tadok matu naijolota audoho. Alusi mamuse hodo au. Dang serius. Dang serius. Marsido pak dopa maju ita gudang doi belakang nang marsido pak dopa ta serius sojo acara ton. Marsido pak dopahan satu sama lain berhadap-hadapan. Pegang pundaknya bilang hodo au. Alusi hamu mamuse audoho. Audoho. Gudang doi di belakang na hudul akainata nai. Akainata di belakang hudul debe. Jongjong mahita sude jongjong. Dang selesai acara dang olo turun na molarang jongjong sude. Ikon berikrar dohi tadi tikion. Jongjong jo sude, jongjong sude. Jongjong jo sude, marsi dopa hamai ta. Jongjong jo sude, molorang dak usaha dang olo turu kami. Udah, ayo kita ulangin. Jamama pundak ni naijolom dok ma hodo au. Audoho.
Audoho. Yeah. Jadi malohudo ando sada si haloho sada. Sada si haloho. Sada si haloho. Mau lihat madihita anggiat semangaton boita pupu sianot sahat tujulon niari. Mau lihat madihita horas. Mau lihat Ya, tepuk tangan. Omba baru halo. Damang Parsinuan. Jepan sialo do inata. Boru sida butar. Anggiat. Tuhata. Nama dongan imana. Tuari hari nama ngiut. Adong do di barade wasuton panitia uang receh molo butuh amu amanginang. Iya, Opo Abraham, Doinata Waromani Uruk, Ketua PPRS Indonesia, Doinata Mani Fernando, Sidebang, Baru Situkir, Amanami Amani Anderson, mohon merapat ke meja panitia.
masuk tadi. Kita akan mulai ya, Mang Inang. Nomor 141. Keluarga I Haloho Bekasi. Kami panggil 3 kali untuk maju ke depan. Keluarga I Haloho Bekasi. Keluarga I Haloho Bekasi. Nanti bau yang ngasih. Sebentar, Mang. Yang kedua, 213. Keluarga Besi Marmata Borualoho Cibitung. Cibitung. Langsung jongjong madamang di Jolon. Molo songot dia bener rumang ni nau pasata milas marwani damang. Nomor 101. Keluarga Christmas Haloho Boru Sembayang. Riston Sialoho. Tapasikop. Bang Habib Pertikian. Sesi Haloho. Yang keempat 228. Keluarga Tumpal Sialoho Bapak Rodo Tebet. Tumpal Sialoho Aparodo. Doinata Boru Marmata. Yang kelima 137. 137. Keluarga Esi Haloho Boru Panjaitan Serpong. Dari Serpong Boru Panjaitan. Keluarga Esi Haloho Boru Panjaitan Serpong. Ada Amanami Amani Emmanuel. Amadeo. Ada nggak ya? Iya, langsung madi sodamang. Yang ke-6 129. 129. Keluarga Pesi Haloho Boru Sida Butar Tebet Aman Nathanael. Aman Nathanael. Yang ke-7 nomor 16. Keluarga Pakpahan Boru Haloho Bekasi Teddy Henry. Pak Pahan Boru Haloho Bekasi. Pak Pahan Boru Haloho Amani Andre. Nomor 8 154. Nyonya Sialo Boru Butar-Butar Kebon Jeruk. Aman ya. Nyonya Sialo Boru Butar-Butar. Nyonya Sialoho Boru Butar-Butar. Selanjutnya nomor 73. Kebun Jeruk. Nyonya Sialoho Boru Butar-Butar. Gawe adong donasida. Iya, lanjut. Nyonya Sialoho Boru Sianipar Bekasi. Nyonya Sialoho Boru Sianipar. 1 kali, 2 kali. Nyonya Sialoho Boru Sianipar. Nomor 40. 1 kali, 2 kali. 40. Hadir. Gawe. Belum. 40. Nyonya Tanpa Sialoho ada dusta di Boru antara kita. Sitanggang, Opung Misel Bekasi. Opu Mikael Bekasi.
Opo Mikael baru Bekasi. Opo Misel. Nyonya Sihaloho. Satu kali, dua kali. Mulu tulu kali. Berarti dang Rona si dada. Nyonya Sihaloho baru si tanggang Opung Misel. Opo Misel. Iya. Si tanggang. Opo Misel baru si tanggang. Iya, lanjut. Nomor 106. Keluarga S Pangaribuan Boru Sihaloho Ciganjur. Iya, lanjut. Upasatami Bartikia Tua Manami. Opo Miko Sihaloho Doinata Borugiting Pasahadamang secara simbolis. Bang Awit di Bartikian. Iya, dongannya amo sida langsung disiagi masa luhut. Mulai siamun. Ya, dongannya amo panitia. Parkosinami urung iringi amuna sida. Mau lihat kembali ke tempat masing-masing. Season kedua. Takasdo di somar bukus do saluhuton. Pasangaton nami maon. Kocokon nami secara online tanpa ada dusta di antara kita. Selanjutnya 13 nama ke depan akan timbul. sesi kedua nomor 65. Keluarga Hasialagan Boru Sihaloho Depok. Keluarga Selanjutnya nomor 124. Nyonya Sialagan Boru Sihaloho. Langsung ke sebelah kanan saya. Keluarga Ama Clara Sihaloho Bekasi. Keluarga Ama Clara Sihaloho Bekasi. Amani Clara Sihaloho. Amani Clara Sihaloho. Satu kali, dua kali, ketiga kali anggap batal. Molotang yang katangan teku bereng. Selanjutnya mau lihat nomor 39. Duksi pulo mangarade dia kana majalah ulus. Keluarga Nasong sikap ni ulus lelang. Mau lihat Keluarga R Sihaloho Boru Manurung Depok. R Sihaloho Boru Manurung Depok. Keluarga R Sihaloho Boru Manurung Nasihat Depok. Nomor 65. Amanami apa mian 65. Sihaloho. Memang baru ditulangon. Baru ditulang naburju. Boru Manurung. 239. Keluarga Simarmata Boru Sihaloho Ciputat.
Keluarga Borussia Loho Borussia Marmata Siap Ciputat. Keluarga Simarmata Borussia Simarmata Borussia Loho Nasian Ciputat. 1 kali 2 kali. 1 kali 2 kali. Simarmata Borussia Loho Ciputat. 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 Gabe Jalahoras. 15. Putar lagi. Keluarga MC Haloho Boru Nenggolan Pondok Lapa. Keluarga Sialoho Boru Nenggolan Pondok Lapa. Keluarga Sialoho Boru Nenggolan Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. 1 kali 2 kali. Selanjutnya Adanya orang itu. Oh, baju biru. nomor 72. Baju biru hadir. Keluarga Said Rauli tim Bandung. Bandung dari Bandung. Excite Rally Team Bandung. Tim. Excite Rally Team Bandung. Keluarga rally tim dari Bandung. Keluarga rally tim dari Bandung. 1 kali 2 kali. Selanjutnya nomor 46. Keluarga Desi Haloho Boru Sinaga. Alamat tidak ada. Desi Haloho Desi Haloho Boru Sinaga. Sinaga. Desi Haloho Boru Sinaga. 1 kali 2 kali. Hadir. 117. Keluarga Jesi Haloho Boru Turnip Bekasi. Keluarga Jesi Haloho Boru Turnip Bekasi. 1 kali 2 kali. Oh, hadir. Mau lihat di Damang. 118. Amanami, Amani Karolin. H. Aloho Boru Sirait Jatiasi. Halo Boru Sirait Jatiasi. 1 kali 2 kali. Hadir. Mau lihat 151. Keluarga Yenita Sihaloho Bekasi. Yenita Sihaloho. Amanami, Amania. Yenita Sihaloho Bekasi. Yenita Sihaloho. Yenita Sihaloho. 1 kali 2 kali. Hadir. Gawe. Nomor Isom Madaina. 221. Keluarga Emil Manihuruk Boru Aloho Rusun Jakarta Utara. Keluarga Emil Manihuruk Boru Aloho Rusun Jakarta Utara. Emil Manihuruk Boru Aloho. 1 kali 2 kali. Gawe. Hadir. Ya. 263. 263. Keluarga Amagero Simanjuntak Boru Aloho Kranji. Keluarga Amagero Boru Aloho Kranji. Keluarga Simanjuntak Boru Aloho Amanigero Kranji. 1 kali 2 kali. Oh, hadir Dona Sida. Mau lihat Keluarga Jesi Aloho Boru Napitupulu Cipinang Melayu. Keluarga Jesi Aloho Boru Napitupulu Amani Erika. Ada Dona Sida. 1 kali 2 kali. 81. Oh, ada Dona Sida. Usang kaboyaw anak Kimabuan. Mau lihat Isong Madainang. Keluarga Idea do Jay Napitupulu Amani Erika. Dongan hamu amangin at tasoribada. Keluarga M Pasaribu Boru Aloho Tambun Utara. M Pasaribu Boru Aloho Tambun Utara. M Pasaribu Boru Aloho Tambun. M Pasaribu
Boru Haloho Tambun. 1 kali 2 kali. Mauliate hadir donasida. 130. Udah. Di bagasan duduk di Roha. Keluarga Gesi Haloho Boru Nababan Cikarang. Keluarga Gesi Haloho Boru Nababan Cikarang. Gesi Haloho Boru Nababan. Amanami amani uli. 1 kali 2 kali. Oh iso donasida be, ngarobe. Upasahat kami matu amanami. Amanami apa melintan sialoho asadamang napasahaton. Songo si balas roha di partik kianon. Bantu kamu hola napasahato secara simbolis madamang. Baik damang udah bodap nih asal astrohani nasida. Oke, baik. Selamat kepada penerima door prize. Luar biasa ringan rezeki. Tuhan berkati. Ini sorry, ganti supir ya. Ganti supir. Yang berikut, Lau Pasahat Ulus Paraman Manang Perbapan Namaun. Jadi mulu hujuh hame guardi keluarga sir-sirma ro tujuluun. Jadi naparjulu dua mata ketua umum Persada Loho Raja Rabduh Boruna si Jabodetabek Insinyur Jakaria Sialoho Boru Panjaitan di Somadamang. Napa duaun Dr. Andos M. Krismas Saloho Boru Sumbayak Lau Pasahat Ulus Parbapaan Tolu Punguan Sialoho Nasian Batam. Adong do perwakilan teh Gabe Jala Horas. Oh, sorpe. Halo. Jadi di Soma nama wakili siap kita Jabodetabek. Lau mangodoson tunasidas haduan. Nababaton punguas Sialoho Raja Batam. On nakining punguas Sialoho Raja Batam. Punguas Sialoho Raja Batam 2. Berarti 2 halak mahita mewakili ala sorpido. Gabe, apa majalo amang? Napa limahon? Insinyur Baginda Sialoho inang nami Boru Sumarmata Amal Lucy. Baginda Sialoho Amanami Amal Lucy
Sialoho. Penasehat Insinyur Marihat halo inang nami baru ginting opumiko. Napa pituhon? Sarkistan Sialoho inang nami baru setemorang amani abel. Gabi, Sialahoras. Halo. Di Sorpihon. Halo. Walu. Amanami Paternus Sialoho inang nami baru Sumarmata Amarrodo. Paternus Sialoho. Amanami Aparodo. Amarrado Sialoho. Doinata. Boru. Simarmada. Napa siaon? Insinyur Ridwan haloho inang nami baru napitupulo Amarriris. Napa sapuluhon? Amanami Insinyur Ruben Sialoho inang nami baru Siregar Amanibela. 10 sada keluarga papahan Borwaloho Amani Andre. 12 amanami si Botoum Parisman haloho boru Padiangan Amani Stella. Dia amata Parisman Sialoho. SHMA. ya. Amanami Amastella. Doinata baru Padiangan. 10 tolu Gabi, amanami Sialahoras. tua Sialoho inang nami boru Sitio Amani Harapan. 14 amanami Jesmer Sialoho inang nami baru Manurung Amani Priscilla. Amani Priscilla. Amani Priscilla. Inata boru Manurung. Biya amang pada nami sa nobas matabain. Jauh damang mana pasahaton. Olo asasan nobas ala gudang dope tortorat na manghihut. 15 keluarga Barus boru aloho Amani Pero. Barus 16 amanami Benyamin Sialoho inang nami boru Silitonga. Opuet Niel Benyamin Sialoho inang nami boru Silitonga. 17 Amani Bepan haloho inang nami boru Sinaga. Benri 10 lalu amata si tua uluan Sialoho inang nami boru Pardosi Amani Marsal. Ya 10 sia Kompol Haryanto Sialoho inang nami baru Purba Amani Kembar. Waduh among Rodo Nasida Kompol Haryanto Sialoho baru Purba. 20 Fernando Sialoho Bursinaga Aman Naomi. Fernando Sialoho Aman Naomi. Isodo Nasida 20 sada Amata J Sialoho inang nami baru Sumarmata Amarian. Oh 2 Aman Naomi nomor 20. Isoma dasida inang nami anggin parumain. Halo. 22 Dear halo inang nami Bermunte Amani Maradin. 22 mana bos logistik Pulau Gadung Dear halo. 23 Bapak Ella Opusunggu Boru halo. Sini lang. Sini boru. Rakdo Hela. Opusunggu. Benyamin. Oh. David Pardomuan Sialoho boru na 70 te. Amani Kesia. 5. Oh Gabi. Halo. 24 keluarga Sidauruk boru aloho Amani Harapan. 25 pengusaha muda Marco Haloho inang nami boru Tabarat. Mana Marco? Di mana kau amang? Sini Bapak. Amat tapak. Si foto umum. Halo. Gabi. Nyama. Tonga. Halo. 26 Amatan Datu Dwei Situa Simon Sialoho inang nami Bersinaga Amani Melintan. Sada penghormatan Tua Matan Datu Dwei. 27 Bapak Noel halo inang nami Boru Panjaitan Sia Serpong. Khusus ma
Amang na tutua perpuni pena. Halo. Halo. Idea. Damangi. Insinyur halo. Buru Pacaitan Edward. Amanuel. Dunga ngadison. Halo. Batam 2 Sarkistan Kolonel. Itu teh Kolonel halo. Iya, Amanuel. Oh, ayo ngasok kabe. Iya. Jahotner Sialo Inatabur Semarmata. Pengacara muda. Amarian. Oh, Damangi. Ini akan mengalahkan Hotman Paris nantinya. Isema, anggo on naruhanami. Hah? Amata padide menaruh aku dah. Oh, padi, bama padika, Opu Raja Muda 2. Opu Madison, tolu, dong urubi baba, pas aton ulus perbaban. Oh, Bapak Nami, Opu Abraham Doli, pasaton ulus perbaban. Om Manu aing tiang ni persadanon. Namanu pahi. Asatung di saongi siang gijang di ulosi siang labung di lapi hisiat turu. Gonggong mana sila. Jadi dihamu nambang alian rohana tupung wata parsadan si halohodo boruda se Jabodetabek. Dison rodo akan dua-dua pasat ulus tuhamu. Las rohani akan dua-dua ni parsadan si halohodo sile sabungan. Nanilian muna rohamuna untuk pestata sida sadarion. Dima pelantikan pengukuhan pengurus parsadan si halo raja do boruda se Jabodetabek. Alan ilas marohamu tuk sokonope ulus on memang on ulus silas niroharon las marohamu dihamu amang permusin nami bae majolain naro pangido nakin arang-arang dairi no pamitaran non Mulai hati Bapak, mulai hati. Angar-angar dairi mardongo pangaritaran tiu suaramu Gabi Bapak, gabi. Nama kalian roha, nama kalian pikiran, persadaran.
Mauliate madidamang dohot dainang nama jalo ulos sadarion takas pabotohonon nami ya nama jalo ulos sadarion nama nabay tupak donasida di ulaot ta sadarion dengan angka 2.500.000 tanpa ada dusta di antara kita. Naung jumolo do kusosososo hami amu, naung jumolo do wala pami, hata siak kamu akadamang do dainang. Molo ditungpe adong transaksi, dapat tok kamu ma, panitia nami di siabola siap birakku di partik kianon. Songonima buah nami, mardongan mauliate, horas majalagabe. Ada orang sosa tortor tu paparan dia putar aja silai sabungan. Sadanari amang yang goda mangon damang amanami ama Simon Sialoho Oddo Nabui nagabi ajinamoto dihami paparan silai sabungan songo pulta pagar ni Sialoho silai sabungan nagabi alani amang Jongjong madamang doho inatta soribada nai melintan boru sinaga pasahaton ulos sitoro Prabu ulos nahapal ulos nagajang tangiang nami sialaho persadaan lam hafal diamu holong marsia holongan lam gajang umur diamu tu hari namang ihut di pasah amat tanah martua debata upasah tami ma tua manami ketua umum Dewan Penasehat Parsadaan Doktorandus Krismes Sialoho. Jadi mulia tema. Jadi naik mapasat ulos hitatu pembina ni punguan Sialoho Raja do Boruna Jabodetabek. Tu somai ta salu na penasehat ketua umum penasehat asa tu somai ta. Tu somai ta penasehat Abang Siska atau sok kita. Sama gospel. Awan no pasang. Susomay na. Inang ketua penasehat atas son. Jadi tuhita nalua nalolo. Lasdoro hatta boy sadahi tadi son doho pembina ni punguan Sialoho Raja doho boru Jabodetabek. Alanai pasahan ulos lasiroha mahita. Sude dohita pasaton nangpe ketua umum na mga dehon. Alani asarap jongjong mahita. Jongjong kita saluhut. Dihita nalua nalolo jongjong kita. Jongjong kita saluhut, kita berdiri, kita berdiri. Ito. Susam mahita, jongjong mahita. Jadi songonima dihamu hahaang ginami. Amata situa Sialoho inang boru sinaga opung elo. Moleate madi Tuhan. Las rohanami boy hamu hadir
di pelantikan dan pengukuhan parsadaan Sialoho Raja Doho Boru Jabodetabek. Sian nahinan rak dohita mangulahon saluhut ulau ni penguata terlumo bima di Jabodetabek. Alai tutu amang inang hahanggi nami pembina ni Sialoho Raja Doho Boru Jabodetabek siap punguan. Alani adong dinamika di hita. Adong ma boy hita ng pajupak. Alay moliate ma di Tuhan. Sadarion diojur to di porbadia do hita. Boy hamuro to son rap do tami haanggimu moliate ma di Tuhan. Jadi nuaeng di son naing do hami pasaton ulos tuhamu. Ulos di parsadaan Sialoho Raja Doho Boru Jabodetabek. Lapatanna. Anggia maboy sadahita tujuluan niari. Mangulahon ulota secara khusus siak kita poparan Jepung Talo Raja. Terlumobi tahun 2025 di pesta adat dan budaya Luhutan Bolon poparan Raja Silai Sabungan Bolahan Namak Loho Raja sadama hita songon dayon yaik unang dua songon dayon nitua omma pangiduan nami siap persadaan upasa tami matonaon tuamang ketua pembina pasaha matonaon tu punguan Sialoho Raja Doho Boru Jabodetabek songon nahudok kunaki anggo hami radedo hami boy sahudulak kita boy sapakatayok kita boy hita songon naujui sisada luluwana sisada luluboru digadup ulota ulaon las niroha nangpe habok niroha omma harapan nami tuamang pembina tangyang nami seseha maho ketua seseha ma ko pembina hita do sonari hita do barsogot hita do haduat songon dokon di ketua umum au do ho do au do ho anggo hami siap parsadaan yang sudah berlalu biarkanlah itu berlalu. Mari kita buka lembaran baru untuk peparan Loho Raja Doho Boru Jabodetabek. Songonima na boy pasat tami dohot harapan nami tuamang pembina di punguan Sialoho Raja Doho Boru Jabodetabek. Jala adorang so pasat tami uloson pasat tami ma pasaton hata situhuna nama minta kodang na sian amata situa be Sialoho Boru shopping pinasama tu bapai amang panggual pargosi didok si tua-tua tibo ni dolo do hina sangatna hina bagas nirura do hina togamna ala raja na tibo do Sialoho raja na pinajolo do amata si tua on nama songo barita gabe barita horas tu hasadaw mamita ma hami di pogunya lamanon dang pirta rotoku sa titong na mamitong godangon takas ni boto amuru ni godang koci-koci on hubangido ma martongan ni alaman godang niyo puta hasadaw ni si Raja Batak pardolo nagijang sa sitong na ikokorbo do pili-pilian na alay raja na tongam na nang siulusanon bajolo godang ni hasadan niyo puta raja singa mga raja singa ni harajaon singa na so mga lopoy singa na so halopuan
takas baik damang. Hutang ni pardulu nagijang. Hutang ni pusubuhit. Asa takas. Muhammad suara dia Amang. Ubas Khatami bertikia. Tes. Jadi mau lihat di Tuhan, mau lihat di tasaluna, marsanga ma opungta sila sa bunga tarubi ma opungta sa halan opungta sila horaja. Apala pendidik yon tung maselas dor hatta saluna. Tarlubi mahami nunga mar natapat di ngana na marsanga na maulion. Takas do di wotahamu amang udakku amang tuaku na bori wotokku saluna hita na mardongat tubuh. Mania do ate-ateku mangida kondisita na 5 tahun terakhiron. Donok donya nawak kasude udah ketubuk alai boys kadang-kadang boy pazumpak kita. Alai di banganani marpananyi mamata debata. Nunga dirahut ulus lagajak kami di son. Ulus nahapal si torok rabu. Sayang dia mamakis sadahi tak tujuan ni kita si halo raja. Molo au dohot ketuan nunga hudok kosakat nami. Apapun yang terjadi si haloho yang ada di Jakarta ini dalam tahun ini terdekat bisa bersatu. Porsea doau kita sudena masih hahologan do hita, masih hahologan do hita. Si holni rohakku tuhamu songoni do si holni rohamu tuhami saluhna. Alai molo adong pernah orang nolobi apala 3 tahun na terakhir ni unang pola tabat bahasa rohat tainon. Berek kamu mahami saluhna. Aha petabain bahasa digak kita marsatu di Sihalon ngadong di Jabotabekon. Jalai do pangidoan. Di tahunon kita do bulahan amak makatai do hami. Molo songonom mahita Sihalo hoy Jakarta non ni bohama berni halak kita non ni di wana paso di silahin na bulak. Iko sadado hita. Jalai do sakkat tasaluna anggia masak kaptaon marpananya mata debata boy tola sudenon molo marpungu hitak kana burju na yas marroha yakin dan percaya Tuhan akan mendengar dan mengurapi kita semua. Jadi ima di hita salu na paparan si halo raja do saluna. Sayang gia ma Tuhan debata na mangarahut holong tasaluhutna. Ang gua holong na siya debata yakin dan percaya sahat do inon terasa manang tu dia. Ni patikom mahuzur tutopi ni tapian.
Kudia sudah mengalahkan penoper di Sialoho Raja Dok Boruna dong di Jabotabekon saya dapat mapar saulian. Sahat-sahat disuruh satu hotel mahita saluhut na paparan di Sialoho Raja Dok Boru. Saya sahat mau panggabean sahat matu parhorasan. Jadi mau lihat mah rakmat tamiang mahita. Ketua tope saya marsahala mon ni boy mampolas ni roha di kita salukna paparan di Sialoho na dong di Jabotabekon. Mau lihat mah horas. Gala-gala si teluk mardagul-dagul. Molo adong na hurang lobi tuhat tama na mga pulapul. Mangabit partikia ko ba sa tami partikian tupaparan ni daupung Raja Silay Sabungan na sangapi. Panitia mohon berdiri dison. Panitia. Jadi dihamu hahadoli nami tukir raja. Loh raja. Tetapi dihamu hahadoli nami loh raja. Dison rodo hami anggidolimu sia sihalo sahatu tabunan. Sia situkir sahatu tabunan. Narap hita marlas niroha di ulaon bona tahun parsadaan popalan loho raja doho boruna. Jadi dison hahadoli torop sopiga dohami naroon molo tu sonope di haroronami las marohani hahadoli nami. Jadi dison adong do ibu kami sotik songon siluanami otik sosadia na pinasahat nami otuhamu las marohamuna hahadoli nami songon hata di situ tua nama tokon otik inna sipir nitodi gudang si butong-butong otik sosadia na pinasahat nami tuhamu hahadoli nami saya tuhan mana masu-masu. Jadi songoni menang dihamu amang permusik nami ala marmuda do nauli marmula do nadenggan bekam majo godang mula-mulai. Uli bekam mamang akan kiduli namin naron. Mau lihat ya mampar musik nami nung ngadiwe kamu godang mula-mula be kamu godang sobay. Mau lihat ya dihamu amang permusik nami ope asa mangaliat tami paparan na punami Raja Silay Sabungan siya tukir sahatu si haloh manoba hahadoli nami Raja tukir bekam mojo godang soba godang liat-liati.
Jadi songoni madi hamu hahadoli nami nunga sahat songon parbuani holong siak kami gidoli muna otik sosi pujian otik sosi hataon gudang sosi pujian batung Tuhan nama masu di hamu keluarga ni hahadoli nami rajai raja si haloho partikianon di pasahatam matu hamu mauliate majala horas jala gabe. Jadi mauliate matutu di hamu damang Paran dia puta persadar raja silai sabungan songodido na buru nami sinauli basa. Nunga hujalo hami be akatupa sati na denggan. Sai sati madigin sati matugu me itu jala pirma to dinami jala madigin horasto di matugu jala leleng mahita mangulu. Alani songon tadana martadda songon adian martudu songon dalan. Tadana hita marangi sisada inang sisada amang ikon takasdo siukon nami osang ni akadamang songonido poholon nami na puro nami alani amang pate nami gabi raja nami mamita manonggo mahami to matta di beta anggia martinangi marbidege manata manonggor di ele-ele pangiduan nami asa di leoma hasa daun di hami saluhut na poparan di raja silai sabunga tujulon raja na tarbarita raja na singal Ibana man namar patuan di sila ngabolak namar hire-hireun opun namar dikod dolok jala paraman nabulak partao si menak-menak asa tubuh mati hami itu roha na malabok jala na menak alani bay majolo godang na goci-gocina godang sisakai horboi mabay damang Anggiduli nami tukir raja satu tapur raja mulutung songono pinabutar basa nami tu hamuna mulutung holan ele-ele pemanang soba-soba di nama sisi ugak kita las maruh hamuna mulutung mulak pe hamu raja nami las maruh hamuna hors mamu di perdalanan songoni hamu tinggal hamuna tong boy pasahat ulaunon mau lihat di hamu tuhat nama nama ngaroh hamu saluhuna gabi majalah horas oh iya Jadi songoni madi hamu hahadoli nami molotung perjolo be hamu hami mula siap bagason ba saya Tuhan mana mangaromoti hamu asa sampai tu selesaian non acara ni ulun lohorajaon songoni ma na terbaik kami mau lihat ma songoni ma nang di hamu permusik nami baik kamu ma godang hasahatan nai baru mama dotu citio-tio gawi
Jadi di kamu amang pergosinami. Gabi Raja. Alay yang masuk nama hanami itu poguni alaman ni panitiata. Asabe kamu majolo godang namardomu tu si. Panitia, tujol ita sa lahuna. Boru nami, panitia, tujol ita sa lahuna. Boru nami, jalo hamu haroro ni. Hula-hula muna. Boru nami, patoropamu. Disomma ama, kusomma ina. Op. Somono bai. Woi, pagacha tuja, pagacha. Masuk. Geser di Bapak Muda. Geser. Dua baris. Jadi nungabe saat kami di pokok di halaman. Jadi dihita anak-anak pejauhan di Jawa Bauda siapa nak pasogit parobo sila lagi tongking dohot turgan dohot na siap siap utara siap barat. Isi kita soalnya baca kita tu pasal ama tu Bauda nami ama Haril. Mau lihatnya dihita sudi. Tong dodohono mau lihatnya dia mata di bata boy hita apala ditik kinauli na denganon nalau pasaha sati-satita songok kita anggota pungua Parsada Sialo Raja Dohot Boruna Seja Bodetabek alani di hamu BPH disorro hami nalau pasahatos siluanami songon partisipasi nami parweni olong nami tu punguata bahwa nadoho dohami marlas niroha di siala naung terbentuk punguata Ima Parsadaan Sihaloho Raja Dohot Boruna Seja Bodetabek. Jadi di hamu BPH molo tung songonope naboi tarpatu pahami las marohamu odo dukungan nami odo ias niroha nami nalau pasahato tuhita sude punguata Sihaloho Raja Parsadaan Sihaloho Raja Dohot Boru Seja Bodetabek. Hidup na tua-tua bola do tahu sudah bolusol laut tanah Jawa tungtu dia pehita mangarato tong do hita mardonga sabutuha alani molotung perohami di sona lau pasato satenami las marohamu di hamu parmusik nami pargosi nami nama alonami amang pada nami gabi takas di sorohami namardonga sabutuha namar hahamarangi nalau pasato silua songo parbueni holong ngami tupungua Parsada Sialoho Raja alani baik damang ma kodang nahobar tusi
Dede kamu, usaha, pertanian. Pasahan mainan, pasahan. Kamera kita di Patikia pasahan apa itu? Pasahan itu. Kamera Patikia pasahan. Oh, tinari nama Tiki. Mau lihat itu. Horas. Ido tutu di hamu amang panggual pargosi nunganaki di pasat tami songo parbeni holong ngami tupunguan ni parsadaan si halo raja dohot boruna se Jabodetabek alani amang panggual pargosi nama lo nami asa hami namar hahamarangi namar iboto namar lae asa roh hami saling marsisiuan marang marsabe-sabe sesama baik damang majo godang sirape manisi Nah, baik kamu amang.
Hidup di hamu BPH nunga rubani apalalas rohat tadi tikion sayang gia mas tujuluanon tong didongani di batahi ta asa tok kita malas niroha asa gawe punguan tahun punguan sitirion punguan na berkembang di tonga-tonga ni marga sialo tarlumowi di tonga-tonga ni halak batak alani hami sian punguan manang sian wilayah mana akab simu-simu madok maulate tu sudah hamu pengurus ni punguat parsada sialoh raja dohok boruna alani nunga maki kita marsi sabe-sabean boha amang ninaro aku memereng pertikia kita dipangido hami ma hasahatanna gawe oras nemu parmusin nami bae damang ma hasahatanna di padomu do hasitio-tio do hasahatanna Satabi amang lek kamu majo tikiri hami satokin. Madok melihat. Jadi di hamu mabereng berarti pertikin. Aduh semaru hatta deh. Jadi melihat di hamu salu nando bersanggapi hami nang ro mendapat kami manang punguata pada tikion nang mangalia pangrupiah di punguata. Ope tutu. Lasrohanami lasrohamuna senggia ma diseluhut nakapinatu pamuna nak pinasa muna tu pungata saya tu hatta mana mangalena kanulina dengan dinggolung-golunguna salhuna songoni masyak kami gabe majalah horas hebat tu amang panggual paragosi ala nungga sipul hami akamar lasin roa baik damang ma si tuai padumu damang ma tu hasatanna Mangarade Jakarta Utara 1 Mangarade Jakarta Utara 1 dihita panitia tetap mai taho di perjongjong ta sidok boti kami Jakarta Utara 1 Jakarta Utara woi
Di Hamu Jakarta Utara 1. Jakarta Utara. Sian Jakarta Utara. Di Ita Panitia, Dok Boru, asal sok kita. Hah? Iya, mangabit partikian, Saunari Jakarta Utara, Duksipulon, Amang Rajainak Soribada, Mangaradema, Paparan ni Oputag, Jungjunga Tua, Songonima Pinabotoon, Asa Mangaradema Hamu Amanginang, Horas Majalagabe, Duksipul Jungjunga Tua, Mangarade, Paparan Guru Sodong Dangon, Duksipuli, Mangarade, Bekasi Raya, Sialohon Apitu, Songoninak Sialohon Apuran, Horas Jalagabe. Naulima. Jadi boleh atema di Hamu, Dita, Aka panitia, di son, Rodo Hami, Punguan ni Sihaloho, Sian Jakarta Utara 1. Boleh namu. Jadi ada orang so hubangi dohami godang dihami jolo parjolo majo hai marsatabi dihamu akabanitia asa jolo manortor majo hami. Jadi songonima siak kami dihamu abang paggolu pergosi ala naing manortor nama hami baik kamu majo godang mula-mulai. Jadi mulia tema diamu amang panggul pargosi ala nang mangalia nama hami baik kamu majo godang liat-liati.
Elek paribami. Boru halo. Jalo ma. Elek ma. Paribami. Boru halo. Baru halo hoi. Pasambu terkoordinasi dia. Baru halo. Jadi mulai tema diamu panitia nami ala dunga hupa saat tami parbueni birnami gawe. Jadi sayang giat matutu boy parbuani biri boy marguna di bunguata parsadaan sialoho doh boruna. Jadi songoni ma diamu pagwal nami ala nunga saha parbuai binibir nami nunga musehami saya mangaliat baik kamu majo hasatan nai Kamu mamang. Bapak amang na dua-dua nunga di pasahat kamu si pasahatomu molotahin namin ni ani korodo kami madapotok kamu madok mauli ate ala nilek kamu majotik kiri kami nauli madapotok kamu sidok boti kami nauli amang partarias na malo Gabi raja nami. asa udah botok kami na maramarangi sia Jakarta Utara masailas rohanami nio pangaritaran na ho bain Dahuli raja nami. Tiniti sangkar baik kururuan gawe uning-uning apa damang Gabi. memang Jakarta Utara luar biasa akababa namion di zaman masa kini dohot boru nami gawe parmusik nami baik damang Jadi tiniti sangkar baik kururuan borak domolong ngamang ido buru halohoi na boruta. Oh itu borak do memang. Ido. Mangali api mamilit di mana nak ini. Baik mana boru? Tinitip sanggar birahan marinot Kurtini hail molo da botang Ay molo botang da bulan tulang Tua tutoru
tami tu hamu pertikian. Mauliate madihamu panggual nami bargosi. Alam nga saget kami tutu manortor nga saget kami marjoket. Baik kamu mahasahatan nai. Gabi Bapak, gabi. Baik kamu hasatan nih. Upasatami ma jujung atua. Jujung atua. Asagoro kamu mau dorong mana? Tahuduti amang raja inang sorry pada adorak so mangarari di peparan neoputa junjung atua. Manak peparan neoputa parlobu. Hupasat upak kami jo partikian door prize 9 dengan terbungkus bagak Mas Sayuli jakek naon dak kuboto manangah di bagasona mang raja mungkin Mas 24 apa Mas 21 saya tidak tahu alani hupasahat kami tu panitia pengocokan online Mike kami persilahkan Mike. Ya, kita lanjutkan untuk door prize. Menghadiri peparan apa junjung atua? Junjung atua Parlumbu siap-siap Nomor di sini. 280. Somaita. 280. Keluarga Esi Rait Boru Haloho Amaja Pindri. Keluarga Esi Rait Boru Haloho Amaja Pindri. Amaja Pindri. Bekas raya itu. Amaja Pindri. Mana kau itu? 1 kali 2 kali. Ah, ada tadi. Jong ma dainang dison. Bisa bola si amukku. 262. 262. Keluarga R Si Jabat Boru Manulang. Kranji. Gudep. R Si Aloho Boru Manulang. Gudep 1. Ise. Si Jabat Boru Manulang. R Si Jabat Boru Manulang sian Kranji. Randar. 1 kali 2 kali. Nomor 1 yang pertama di mana ini? Itu, R Si Jabat Boru Manulang. 1 kali 2 kali. Gabi Jalahoras ulang. Nomor 26. 26. Keluarga Rudolf JH Jakarta. Rudolf. Keluarga Rudolf Sialo Jakarta. 1 kali 2 kali. Rudolf Sialo Jakarta. 1 kali 2 kali. Gabi Jalahoras. Nomor 143. Aku main apa? Amanginang di door prize-on tanpa ada dusta di antara kita. Ini online. Keluarga Esi Haloho Boru Manurung ama Gebi Cilangkap. Cilangkap. Esi Haloho Boru Manurung ama Gebi Cilangkap. ama nami apa Gebi Sialoho. 1 kali 2 kali. Mernatapak madamang asa uberek kami. Nomor 135. Keluarga Besi Haloho Boru Manurung Bekasi. Keluarga Besi Desi Haloho Boru Manurung Bekasi. Desi Haloho Boru Manurung
Nyamin kali. Desi Haloho baru manurung. 1 kali 2 kali. Gabe. Nomor 38. Keluarga S Manihuruk Boru Haloho Bekasi. Keluarga S Manihuruk. Keluarga Sintua Manihuruk Boru Haloho Bekasi. Keluarga Sintua Manihuruk Boru Haloho. Ini hadir. 1 kali 2 kali. Ada ini ada. Lanjut. Nomor 249. Keluarga Nyonya Sihaloho Boru Manihuruk. Senek para diamu jutu pargosi. Senek para diamu jutu pargosi. Keluarga Nyonya Haloho Boru Manihuruk Kebon Jeruk. Sihaloho Boru Manihuruk. Ada hadir. Sihaloho Boru Manihuruk. John. 1 kali 2 kali. Ada yang nona sida. Mernata Pak Ma kamu. Nomor 42. 42. Keluarga Anes Panjaitan Boru Sihaloho Bekasi. Panjaitan Boru Haloho Bekasi. Panjaitan Boru Haloho Bekasi. 1 kali 2 kali. 1 kali 2 kali. Selanjutnya Gabe Jalahoras. Diulang. Oh ada. Mau lihat deh. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 9. 3 lagi. Keluarga E Haloho Boru Samosir Cilangkap. Desi Haloho. Haloho. Esi Haloho Boru Samosir Cilangkap. Agay Amang Amanuel. Doa perjuangan di NKRI. Selanjutnya nomor Gabe Jalahoras. 122. Juli Haloho Bekasi. 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 Hadir. 1 kali 2 kali. Hadir bos. Itu. Gabe. Lanjut. Dua lagi. Mangarade peparano pujung-jungan tua. Manortor. 32. Keluarga B Sihaloho Boru Simarmata Cibubur. Besi Haloho Boru Simarmata Cibubur. Hadir. Amal Lucy. 2 kali didapat kayaknya. Ada bos, ada. Jangan-jangan salah cetak ini. Silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Amanami Raja Muda. Mangarade. Pasahat. 286. Lanjut. Keluarga P Sihaloho Boru Napitu Bekasi. Ada ini Om Mikiri. Nomor. Tunggu Ina, sabar. Pesi Haloho Boru Napitu. Enggak jadi. Maaf ya Bu. Ini mantang-mantang Serli Napitu nih. Ini ke bawa di Serli Napitu. Jangan gitu dong Bu. Coba hitung udah berapa? Udah cukup. Gabe Jalahoras. Amanami. Oppo Raja Muda. Doli. Dohot Boru. Mangarade. Pasahaton. Berarti tuarena mangiut. Boy menepe Napitui.
Iya, saori dia mang bisa luhut. Dia kepekatayon nami. Mangarane peparana opo junjungan dua. Opo junjungan dua. Sama